अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टी बलम गंदवा में हाबे फरना दे सफार मरहबा दना और नशिफरान कास्त बेफना में बदल कुल्ली रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज श्रीलंका कुरबम गंदवा फरमान दा तुरफुल के खास कवरेज आगुलेगो तो में हेंदन वाणी बेफना में रईस जमहूरिया के देखमल लंका कुरबम में गंदवा दा तुरफुल के तेरें रईस जमहूरिया के देखमल ने रस्मी को मरहबा अध्ययन मटका में बेवे खास रस्मियात वसके नस्तीफ ए फाहो मिवणी देखम गे देमे तो बेवुन में मती पंती के मशवरा तक कुरिया के उसफादी के तुरा देखम गे देमे तो बायलैटरल टॉक्स तब सम कुरिया के उसफारो दें कुरिया म्योती एक ही दायरा तक एनो गुरुम बदे कुरमटका देखम गे देमे तो में बदल करवे बसवंत बदल करो ಕೂಡ ವಕ್ತಗಳಿಗೆ ತೆರೆಗ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ವೆಸ್ ಕೆಂದಾಣ ಫೆಶ್ ಮಾಯಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಫ್ನಾ ಮ ಬಾಗುತೊಂ ಎ ಮಂಜತ ವೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಣ ಅದೇ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ದತುಲ್ ಫುಲ್ಕ ಎಮನಿ ಫಂಡ್ ಮಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಡ್ಯಾ ಕನ್ನವಾ ಫಮಿ ವಣಿ ಈಯೆಗೆ ವಗುತೆಗದೆ ರಿವಾನೆ ಫಾಗುರಿ ಹೆಮ್ಮಿಯದು ಹೆಂದುನುಗೆ ವಗುತೆಗ ಹಮ ಮಿ ವಣಿ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ದೇಖಂಬಲುನ ರಸ್ಮಿಕೋ ಮರಹಬಾ ದೇನುಮ್ಗೆ ಹರಕತ ಏಕೋಮ್ಗ ಕುರಿಯಕೆ ಗೊಸದಿ ಕುರಿಯ ದೆಮ್ಮಿಯತಿ ದೇಕೋಮ್ಗೆ ದೆಮೆತುಕ ಏಕೇಕಿ ದಾಯರಾತಕು ಹಮ ಎಮ್ಮೋಯುಗ ಸೊಯ್ಕುರುಮುಗೆ ಮಿ ಕಂಕಾಣ್ಮೆ ಹಮ ಮಿ ಮಂಜರ್ ತವಸ್ ಬೆಫುನಾ ಹಮೆ ವಗುತುಂ ಕೆನಸ್ದೆ ಮುಂತಾಣಂ ಹಮ ಮಿ ದೇಕೋಮ್ಗೆ ದೆಮೆತುಕ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಗಿನ ದಾಯರಾತಕು ಎಬ್ಬಸೊಂತ ಹಮ ಕಾಮ್ kurman mi wani hama jefaden mi daturfula balala iruga mi daturfulga raisul jumhuriya ke arihu hama mi dawlatu ke ekeki wuzaratu ke wazirun e babavire wada gannawa adi mi daturfulga hama dekom ge demetu hama itura mi gulum bade kuruma gule gotu hama ekeki daratu ko hama mashwara korevu mi wani hama jefaden mi ge terek hama de kauma wara muhimu gena dairatan e bahimene ge terek hama mi tawlima faturweri kama iktisada mi fadama muhimu dairatakun dekom ge demetu ಇತರ ಗುಳುಂ ಬದೆ ಕುರ್ಮ ಹಮ ಮಿ ದತುರ್ ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆ ವರ ಫುಲಾ ದಾಯರಾಗ ಮಶರಾ ಕೊರೆವು ಮಮ್ಮಿ ಬಣಿ ಹಮ ಚೈಫ ನೆ ತಿಂದು ಹೋಗ ಮುದ್ದುತ್ ಕ ರೈಸ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಮಿ ಕುರಬಾ ದತುರ್ ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ देगोम के देमे तो मी बेवे रस्मी मशवरा तो गे तुरम वे समशिफ फा करेंगे कि दायरा तक गुलुम बदे कुरमा मी कुरवे मसेके तो गे तेरे हम खास कंत ते के हम मी दतर फ्लो गे तेरे वेस कोरिया दान एगो तो हम व्यापारी इक्तिसादी गो तो मी हुरी फुर्सत तक आगुले गो तो मशवरा कुरम टका बाबा खास बिजनेस फोरम में रस जमहूरिया गे मी दतर फ्लो गे तेरे लंका गे बे मम्मी वनी हम जे फमी मनी फंड गांव बेरा कुरफा मी फदा दतर फ्लो गे तेरे हम एक ही गांव तो गा एनो तो राज्य के मी हुरी इन्वेस्टमेंट फुर्सत तक व्यापारी के फुर्सत तक आगुले मालूमात ए गांव तो गे व्यापार वेरी ना इन्वेस्टर ना हिस्सा कुरम टका सिलसिला गोते ग बाबम गंदवा बिजनेस में कॉन्फ्रेंस तक एनो ता में मशवरा मुहिम बदल तक के गोतो का में फा कुरेगे में दने गोतो में लंका गा बेविगंदा बदल मुगे तेरे में सरमना में काबू कुरने हमारा राज्य के एक ही सिनात तो गा इन्वेस्टर ने में हुरी फुर्सत तक आगुले मुहिम मालूमात के निवेश सरकार को फरातो हम में बैरवा फरात का हम हिस्सा कुरेगे दान कमा मीगे तुरा हम रईस जमहूरिया गे मिता तुरफुगे तेरे श्रीलंका गा दिरुलुपा दिवे हिराई तुनावस बदल कुरम मिवनी हम जेफा मी अरमेना हम कुरम सन में कॉलेज का तेरे फा कोली फता लंका के मी हम दिवे हिंग में केनांग दतुरकुरा एक गाँव के गोतुका एक ही बेण तो होगा मैं दतुरकुरा गाँव के गोतुका फा कुरवे रो हम एक ही बेण तो होगा दिगु मुद्दे तक हम वजन वेरे किनाते के दिवे हिंवस दिरुले गाँव में के गोतुका है तो मैं लंका में फा कुरे के मिदनी ने मीगे कुरिंग रैसो जमहूरिया के मैं दतुरफुला गुलिगे रैसो जमहूरिया गोफी हूँ अदे हम हमें सरकार के इस तर्जुमान में हिस्सा कुरवाफवा मालूमात का बला लारवे समा लंका का दिरुलुवा दिवे हिंदा मिवगु तो एक एक तो मिहोरे में दत्तका गुलिगे एकांकं हल्लु कुरमटका में हम लंका सरकार के में इस फरात का है तो रैसो जमहूरिया में दतुरफुल तो होगे तेरे में दतुरफुल के तेरे हम मशवरा तक कुरवेगन दानकम फाहा कुरा फाफ बे खास को वीसा के कंकम गमे होरे उन्दगुता में हाल होद मटका हम मुहिम मासिकत के एमट फान गमे दत्र फ्लोगे तेरे वेस कुरवेगन दानकम मी के कुरिंग रैसो जमहूरिया गोफी हों अदे हम इस तर्जुमान अदे वे खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का फाहा का कुरा फाफ बे हमन में कबूल करनी अमियदो में कुरिया दिया रस्मी मशवरा तक आदि खास कॉल में मिहार देंगे में बड़ा में इंतजार करूं में दानी देगोम गए दे में तो में बदल करवे बसमुता दिए के तुरा हम देगोम गए वेरिंग में देवा गुलिफवा बयान अंग कम में बयान काल में बड़ा में कबूल करने तो हम मशवरा करूं कांकम का मच्छं हम रैसो जमहूरिया आदि हम श्रीलंका के रईस अली अलवाल वाण कम हम मी दातुरफुल के तेरेंग अनिका सम देगोम गए गुलुंग इतरो हरफतक मी गेंदवेंगे दानक सरकार ग फरातम स्पाहाग कुरबा देंग मी हातन आर मी दातुरफुल के तेरेंग कुरिया गेंदे बा मुहिम कांकम बलाला रस्मी मशवरा तो ग कुरे में हेदुनो
रईस जमहूरिया के अरिहा श्रीलंका मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म मिवनी एहतराम के ज़ियारत वस्कुरवाफ मी ज़ियारत बलालायर मिनत में बदल कुरमुगा देबेफुल मिवनी हम राज्य लंका तेमद में फस्तुलस आहरवी सियासी गुलुम गमच्चंग हम अलेल वाला वा मुहिम वाफ के तकवाफ अदि देगोम के देमद और नगैग गुलम की एगों उसूल तक बादे गुलुम गमच्च में बिनाय फवानोता इतबार कुरवे गुलुम के गोतुगा हम देबेफुल में स्वाहा का कुरवाफ वे मी के तुरा देगोम के लाभ है मंफा एक ही दायरा तक गुलुम बादे कुरमुगा देमी तिब्बवानिकम के यकीन का वैसे तो मी बदलम के तेरेंग देबेफुल में वनी देवाफ मी बदलम का मशवरा कुरन मुहिम कंकम बलादर हम तरक्की का मुहिम दायरा तक गुलुम बदे कुरमशा खास को तिमाश हिमाय कुरमा फातरुर का अदिबिया फारी के दायरा बार लोग इतर कुरमा गुले गुतों श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर रईस जमहूरिया में हम मुहिम मशवरा तक के कुरवा फैन अतिथिंग अमीरियन तिफाह कुरवे हैं हमारे रईस जमहूरिया के मी दातुर फुल का हम मोल्ड श्रीलंका बिजनेस फोरम का रईस जमहूरिया बैर वडा का तुम अम्मी वनी हम चेफतें मी रईस जमहूरिया मी गाँव बेर मी कुरवा दातुर फुल तो कल मैंने हम फेनिके दे मी फद कीना फोरम तक के बावादी मी के कूरी के फोरम तक बलाला रसल मैंने फेनिके दनी वार कामयाब फोरम तक के गोतु के काम तो के इन्वेस्टर के मैं तो हम राज्य का मी हुरी एक की दायरा तक इन्वेस्ट करूँ हम वार पोटा शौगर कम फाल कुरा मंजर और मैंने मी बिजनेस फोरम तो के तेरे फेनिके देते सरकारों मसके कुरव मंगे दनी हाँ राज्य की मी इन्वेस्टर ना फाही माहौले ओई मी गाँव मका हे देव मट्टा काय गोतु सरकार के सियासत बट्टन कुरव मी केंदवनी हम इन्वेस्टर ना यकीन कमा इतुबार ओन्नान पद गोतक फाह कोलंचे आदि राज्य इन्वेस्ट कुरा पेरु के इन्वेस्टर के आददु हम मी इतुरो मुंग अन्नेरो ए फरातो के शौगर का हम वर पोटवेस हुरी कौमी के गोतुगल में नमी हाथने ऐर का फेनी के मिदनी राज्य की दे मी राज्य के मी सरकारू मी के इन्वेस्टर ना मी इतुबारा यकीन का हो तुम टका हम मी केंगुलवा एकी के सियासतों के सबबों का मान में न पोटा मी काबूल करवेनी इन्वेस्टरों के मेदुगा राज्य मिहा बोट शौगरी का मी होती दे मी फोरम के तेरे राज्य का इन्वेस्ट करवेनी एकी के दायरा तक गुड़े को तुम हम सरकार के फारा तो मालूमात हिस्सा कुरवाणी का मान में न मी काबूल करवेनी दी लंका एकी वे समा मी वरक कीनाते तेक फरात को इन्वेस्टरों हम उड़े गौम का वो माँ एक ही का मी फोरम हम मी वर पोट थरी पे देवी के दान का मान में न काबूल करे बनी दे कुरिया म्योती हम मी रईस जमहूरिया के मी दातुर फुल के तेरे हम देखो के दे में तो का मी वे मी एपसों तक को क्या हम देखो बदल करूँ दे तफा तो कीना दायरा तो को हम मी दातुर फुल के तेरे में एपसों तक काम करे वी के एप दे दें कुरिया में समा रिवन फाह करे वे फिर हम एक तेरे में दायरा तक हम मी के कुरिम सरमन फेनिके दिया मी श्रीलंका के रईस राज्य कुरवे दातुर फुल गवस्ते कौम के मस्ता तो ही मैंने मुहिम गिन दायरा तो को हम इपसों तक मी वनी कायम कुरवाफा रईस जमहूरिया के मी दातुर फुल के तेरें और कुरिम सफा कोल्ले हैं मियादो रस्मी को मरहबा देने में मी दातुर फुल के रस्मी बे मुहिम खरकाता हम मियादो गए कि वक्त होगा कुरिया ताने को तो मियादो हेंदुनो मिवनी रईस जमहूरिया के देखमलो श्रीलंका के फरातन रस्मी को मरहबा देने के रस्मियात बावाफ में रस्मियात बावाफ वनी श्रीलंका का हमें होना प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट नोता एक गाँव के रईस के ऑफिस का कंगड़ों हम फाह को लंबेड़ोंगे फाहो मैं तो हेंदुनो मिवनी हम दे गाँव के ते में तो रईस जमहूरिया का आर्य होगा मैं तो फ्लोग बार बड़ा करना मती फंती के वफ्ता दे हमें श्रीलंका का कमा गुलम हो रहे कि दायरा तो हम इस पे फ्लोग बड़ा करना है देखा हम कहते हैं तो मैं बेवन रस्मी मशवरा था कुरिया गेंगोस फादी हमें आया कीगा मैं बायलैटरल टॉक्स एंड तो हार जी रोंगना इन्हीं दायरा तक देखा हम मसला थी मैंने एक कमा गुले तो हम मुहिम मशवरा था के कुरिया मी गेंगोस फे बवे मी गे तोरा दें कुरिया मी होती देखा हम कहते हैं तो एक ही दायरा तक गुलम बदे कुरमटका मी बदल कुरवे बसवंत बदल कुरमगे मी हर गातन होता ए रस्मियात पे फुना हमें अगेंस्ट थिंग और मैं मसेके कुरम मिदानी रस्मियात हम फैशन हो आवा कंग ए मंसर तौर में तिबे फुना हमें अगेंस्ट मुंदाना अते आदर में मी वक्त तिबे फुना हमें दकाल मिदानी में है दोनों श्रीलंका के में प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट का मी कुरिया केंद्रीय रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ा अमीन खान गाम कमलुना रस्मी को मरहबा देने मटका कुरिया केंद्रीय रस्मियात के बाय मंजरता में रस्मियात बलालार हम में आम उसूलों गाँव तो गए इस वरना मरहबा देने मटका में खमजीफवा इंतज़ाम तरनोते प्रोटोकॉल के तेरेंग हम में हरकत कुरिया केंद्रीय मंजर में फेने के मी दिए
एगोतों हम रईस जमहूरिया रस्मी को मरहबा देने उमगे गोतों एकास पड़ी गए सलाम अरवाफ बवे अदी हम या कीगा मी फा कोलंबेनो मी दातुर फुलुगा एनो तो रईस जमहूरिया के आरे होगा बैर वडागनवा मती फंती गे वफ्ता दी मी गे तुरंग श्रीलंका गे सरकार गे इस बेफलों तारफ कों एरों वे सम मे रस्मियात के तेरे मी वनी कोरिया गेंगोस्वा दें लंका में कोरिया सम फा कोले में फा कोरे गंदनी राज्य के तरक्किया कुरियरम गाम वारा मुहिम बैवरी के कुछ का सरहदी गांव तो के तेरे में सम राज्य एम में गैग कुल में बाबा एक गांव के कुछ का तारीख सकाफता फन्ना मिहिंगो सम एक ही दायरा तक राज्य वर्गिन हित के मी के कोरिया में लंका के फरातुम फोर को दीफ बवे हास को तावली मा सिही दायरा में हम वर बड़ा फा कोले वे दायरा राज्य बेरों में गिना दत का दिवे दारवरों एक दायरा तक मती तौले मासल कुरमा में दतुर कुरा एक गांव के गोतवे तो लंका में नगे बफा कुरे गेंदे अदी हम राज्य के बाय प्रोफेशन तन्नो तो बाय दायरा तक बला अलर हम नीम बिना कुरम गए कंकम का हम लंका सरकार फरातों एक दो सुरमते एक काला ही तली फवायर सिही हिदमे तेरेगा समा लंका निस्बत हम बेफुलम बे सरकार मुंदाकन राज्य का फाह कोलवे मी के तुरंग हम में मती तौलीम के दायरा या हम हुनर तरक्की कुरम के दायरा फदा बैंक इंसानी वसीदत में इतरा कुरेरुम के रोगों हम लंका सरकार के फरातुन राज्य एक कोई कोतुं यही तरह वेदव मुंगिन दवा का फाह कोलवे मी के तुरंग हम में शिफोस कुरेंगे इशारा कोल्ली हैं व्यापारी इतिसोदी मी मुआमलत का बलाला रसम तारीख गुण तक एंड तो हम देखो हम कहते हैं तो वही का गुण में के गोतु का अमे लंका राज्य के गुलों और मैंने मिफा कुरेगे मितानी लंका के वर्किना दे के इन्वेस्टरों के समाचार गुरे का अन्ना में दिमाग के गोतु का राज्य बफा कुरे खास को फतरे रकम के दायरा पर सिनात का बलाला रहमा लंका इन्वेस्टरों के समाराज्य का हरकत रिवाज का फा कुलवे मिगे तुरंग हम में दिवेहिंग एमे एवेला जमाना जेलाक मबान मस एक ही कहाला उफेदुन तक हम लंका बाजार का विकुनट का हम बहुत तत्रो कौन मी हम तारी ही गौतम बस मिकाला गुड़ुन तक हम देखा हम कहते हैं तो एक कंगड़ में ना फाहा का कुरवे खास को लंका के दें मी कोलंबो में फाहा कुरवे में देने में समा एशिया बाडरो का मिहार में हाल कमाए को में तरक्की वे कुरियर मंगना इन्वेस्टमेंट हब के गोतुगा एन तो नता व्यापार हब के गोतुगा मी लंका कुरियरा के दायर हम देखम गे देमे तो कुलम बधे परमटा कामी कुरवे मसके तकाय कीगा अमा मी गुणों इतरो हरफत का गेंदे वेणका सरकार के फरातों में से सरकार के फरातों में स्वाहा का कुरवा अधिराइस के मितातर फुलगे तेरेंग हम मिफदा मुहिम मसके तके कुरवे गेंदानो ता मी देखम गे मसला तो मैंने हम एक ही दायरा तक मुहिम मशवरा तक कुरवे गेंदान का सरकार फरातुम मीगे कुरमे समफाह कुरवा फबेन अदे दें राज्य श्रीलंका या देमेदु मी हारजी कोडुं गायम कुरिता मी आहार फस्तोलस एं आहार फुरे इरुका हमा मी राज्यवस अति लंकायवस हम मी कुळमकी वारा मुहिम कुळमके गोतुक मी फाहगवे केंदणी एकी बेनुन तक दिवेहिं वर किने दतुर कुरा गौमे लंकाय की दे मी वगुत बलालारग समा वर किना आइला तक हम लंका ग दिरियुलमुं एब गेंदे एकी बेनुन तक मीगे तेरे का हम तौलीमा वजीफाया अदि मिनुवस एकी बेनुन तक वर किना ते के दिवेहिं दिरियुलमुं दा गौमे श्रीलंका के अदि मीगे तुरुं मी श्रीलंका के वर किना ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಂವೆ ಸಮರಾಜ್ಯಗ ಅಮಿ ದಿರೋಳ ಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹಕೊಲಂಜೆ ಮಿ ಆಯ್ಕೀಗ ಮತ್ತೆ දෙකවමුගේ ගොළුන් ඉතුර මී පදහිවකෙන් දාකමිගේ ගොතුක මිකංගල් මෙන්න ෆාහකවෙකෙන් මිදැනිදෙන් මී ශ්‍රී ලංකායකි දිවෙහින් වරක් කියන අදතක තතුරුවස් කුරා ගෞමෙකම් ෆාහකොලන්සේ හාසකෝ වියෆාරියා එනුවස් පේනුතක වරක් කියන අදතක මී ශ්‍රී ලංකාය දිවෙහින් එබ තතුරු කුරේ අදි වියෆාරිගේ වර මුහිම්මු මී ගෞමෙකේ ගොතුක ශ්‍රී ලංකා මී ෆාහකවෙකෙන් දනි राज्य की इंपोर्ट भरोसा फवाकवमकवा इरुका अन्मने फेनिकेंदे श्रीलंकाइन राज्य हमवर किनादतक मी एकिबावितोगे मी मुदा एबा मी एतेरेकुरे अदि मी कंकमुक हम मी देकौम के गुळुमुगे सबं अन्मने फेनिकेंदे वर मी राज्य मी लिबे हेनो तो मी एहेन गौम तक नुलिबे वर किनादतके फादतके मी राज्य एबा लिबिकेंदे मी गुळुमुगे सबबुंदे मी फद दतुरतोगे सबुंदे गौम के देमेतुक मी उन्न
kulun itura eba harutana vekende ami raisul jumhuriyage mi daturfula balalaruga sama tafatu gina daira takakun mi kulun badai kurevuma mi vani hama jehifa den ami daturfula ki mi Sri Lanka ge rais Anura Kumara design ke dawataka mi raisul jumhuriyage de kambalon ekoma kurava furamana daturfule den ami iyeke waguteka mi raisul jumhuriya mi vani Sri Lanka වඩා ගන්නවා ෆාදී මී මහුගේ හයකා හැම මී තතුල් ෆොල් දෙමිකෙන් දාන්නේ දෙන් මී දොල්මෙන්න හින්දුරුගේ වගුතේ කමරේසුල් ජම්හූරියාගේ දෙ කම්බලුන්න රස්මීකෝ මරහබා දෙන්නම ගේ හරකෑත මී කුරියතිය මන්සරොල් මෙ වානිති බෙෆුනා හැමියක් කෙන ස්තීෆා අදි මී කුරියතෙන් ඔති දෙගොම්ගේ දෙමෙතුක මී එකiki ದಾರಾತಕಂ ಗೊಳುಂ ಬದೆ ಕೊರೆ ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಎಮ್ಮೊಯತಕ ಸೊಯ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿ ಅತಳ್ಮೆ ಹಮ ಎ ಮನ್ಸರ್ ತವಸ್ತಿ ಬೆಫುನಾ ಹಮಿಯ ಕೆನೆಸ್ತೆ ಮುಂದಾಣ ಮಿ ವಗು ತಳ್ಮೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತ ಬೆಫುನಾ ಹಮಿಯ ದಕ್ಕಾಲ್ ಮುಮಿದನಿ ಮಿಯದು ಹೆಂದುನುಗೆ ವಗುತೆಕ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗೆ ದೆ ಕಂಬಲೋಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯಿನ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನು ಮಟ್ಟಕ ಎಕೌಂ ಕ ಕುರಿಯತಿಯ ಹರಕತ දැන් මේ දත්ෆ්ලෝගේ සබබොන් දෙකවම හැම ස්කන්දේ එකි දාරතු ගෙතුණු දිවිරාජා ලංකාදෙමද කෑ කුළුන් ඉතුරු බදේ කුරමා ගුලේ ගොතන් හැම මස්වරා කුරවැනකන් මේගේ කුරින් සරකාර ගෆරාත් මෙස් වාහක කුරවා ෆබේ දැන් මේ දත්ෆ්ලෝකේ හැම ෆා කොලම් බේනු මේ දෙහස් 500 වන ආරාධ මිදියා ආහාරගේ ජුලයි ආශාවේ තිරිහ ශ්‍රී ලංකාවේ රයිස් අනුර කුමාර දිසානායක රාජ්‍ය කුරවේ ෆුරමාන දත්ෆ්ලෝ ෆහු රයිස් ජම්හූරියා මේ ලංකාන් හම කුරවා දත්ෆ්ලෝ කන් ෆා කොලම් බේනු මේ ලංකාගේ රයිස් රාජ්‍ය මේ කුරවේ දත්ෆ්ලෝ කිවස් මේ හැම දෙකවම්ගේ දෙමෙදරන් කුරමස් මෆා කොල්හෙන් හාර්ජි ගුළුන් කාම් කුරත ෆස්තල සහර ෆුරුම්ගේ මුනාස්පතා ගුළුකින් අම මේ කුරවේ දත්ෆ්ලෝ කන් ෆා කොල්ලවේ ඒ දත්ෆ්ලෝගේ තෙරේම සම රාජ්‍ය ලංකාගේ ගුළුන් ඉතුරු හරෆතක ගෙන්දියුමට කහම දෙකවම්ගේ දෙමෙද මස්ලාත් හිමනේ එකි දාරාතකුන් मुहिम मशवरात के कुरुण कामन हम फाह कुरे गंदी हासको लंका राइस के दतुरफुला को हम देगाम के गुलुंग इतुरा बदहि वाणकं एदतुरफुला गुलवा हम रैस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइसवेस विदाल फबवे मे देगाम के गुलुंग एमन फान हम फाह कुरवा फ मे वाणी राज्य लंका दमदो के रहमतरकम के गुलुंग हम इतुरा बदहिवे एक्कोम अनेकोम एहितरुमा गुलिगे मसेके कुरुमगा हरफतक मसेके तकुरे केंदेवेनकमगे यगिंकं ओइकं हम लंका गराइस राज्य कुरवे दतुरफुला गुलिगे रैस जमहूरिया कुन विदाल फबवे देमि दतुरफुगे तेरें हम अनमेस कुरम फाह कोल्लिहें लंका गराइस राज्य कुरवे दतुरफुगे समय के दायरा तकों में मुहिम मशवरात के कुरे फबवे गोतों एकी दायरा तकों इंसानी वसीला नोत ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी इतुरकुरमट्टका मीहुंगे गाबिल कंग इतुरकुरमा मितावदी मी ताराया मूसुमंग अन्न बदलतका मस्वरिकमा तांडवरिकम के इतुरा खानागे रक्कातरिकमा खांडुगे सलामता रक्कातरिकमा वैग गोलुन तंग हरदना कुरमा गुलेगोतों लंका के रईस मित्याहर के जुलाम हो राज्य कुरवे रस्मी दतुरफुगे तेरें मशवरात कुरिया गेंदवा फवाकान में हम में फाह कुरे गेंदिया ये दतुरफुल बदालर मेगे तरह हम लंका रईस राज्य कुरवे दतुरफुगे तेरें मे कानूने गोतों एबारलो दिनमुगे एबसुमका हारजी दायरा मिहुम बिना कुनुमुगे मुहिम एबसुम तके हम बदल कुरे फवाकां अफाहगा कोल्लेवे हेनु दें लंका के रईस राज्य कुरवे दतुरफुगा मे हम राज्य के सरकार के वजीरना दे हम मे दौलतुगे इस पर फरातक हम बदल कुरवा फवाकां फाहगा कोल्लेवे मे मन फान लंका के रईस कमा हवाल वडागे नम फहम गौमुम बेरा में एम फुरतम वडागन में गौमतों के तेरे हम दिविराज ही मनेर हम तारीह दतुरफुल के गोतुगा लंका के राइस के दतुरफुल सरमन फाह कुरेगे मितिये ए दतुरफुल में कुरवाफ अमिवनी राजा लंका के कुलमा फस्तलस आहार फुरम के मुनासबाया कुलवागें राज्य में राज्य लंका के कुलम के में वक्त दकालर हम में खास एक कम के गोतुगा अरमना में फाह कुरेगे मितानी दे गोतुन देगम के रायतुं के मेतुगा मेरना गुलुं एनु तो सरकार तो के मेतुगा मेरना गुलुं तका मिकंकम गे तुरंग हम सकाफता तारीह गोतुम बलाकम वाणम दिवेहिन्ना लंका के रायतुन की हम वरा गैप बाय के गोतुगा मेरना फाह कुरेगे मितानी वरा एहो जमान सुरंग हम एकी बेणुं तो का एनु तो वर किना दके दिवेहिन दतुरकुरा गांव में के गोतुगा में फाह कुरेगे दनी में हिसाब में मित बेफना हम देगम के देमे तो में बदल करवे बसंत बदल को बस ना फोटो बस्तेना And welcome to the Presidential Secretariat.
We are honored to host the Memorandum of Understanding Exchange Ceremony on the occasion of the state visit of His Excellency Dr. Mohamed Muizzu, President of the Republic of Maldives. This ceremony is chaired by His Excellency Honorable Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and His Excellency Dr. Mohamed Muizzu, President of the Republic of Maldives. We will now proceed with the exchange of Memorandum of Understanding in the agreed sequence. The first Memorandum of Understanding is the renewal of cooperation in the field of tourism. May I kindly request Honorable Vijay Therath, Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism of Sri Lanka, and Her Excellency Irtisham Azam, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Maldives, to present themselves for the exchange of the memorandum. I would like to request both our dignitaries to please remain as we move on to the exchange of the second Memorandum of Understanding on archiving cooperation. Once again, I would like to request our dignitaries to please remain as we proceed to the exchange of the third Memorandum of Understanding, which is on teachers and school leaders training and professional development. I would like to thank the Honourable Minister Vijay Therath, and may I also request Your Excellency Irtisham Azam to please remain for the next Memorandum of Understanding, and I would like to kindly invite Honourable Sunil Kumar Gamage, Minister of Youth Affairs and Sports of Sri Lanka, to please join Her Excellency for the exchange of the Memorandum on Sports and Youth Development Renewal. Thank you very much to our dignitaries for doing the honours. And may I kindly request Air Vice Marshal Sampath Tuyakonta, Secretary to the Ministry of Defence of Sri Lanka, and His Excellency Masood Imad, High Commissioner of the Republic of Maldives to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to present themselves for the exchange of the Memorandum on Defence Cooperation. This is the fifth Memorandum of Understanding. I would like to request the High Commissioner to please remain. Thank you very much, Air Vice Marshal Sampath Tuyakonta, for doing the honours. May I kindly request Rear Admiral HGU Dhammika Kumara, VSVUSP PSC Vice Chancellor, General Sir John Kotharavala Defence University, to please join His Excellency Masood Imad, High Commissioner of the Republic of Maldives to Sri Lanka, for the exchange of the sixth Memorandum of Understanding on Defence Education, Training and Research Cooperation Renewal. Whilst I request Your Excellency to please remain, I would like to thank the Vice Chancellor. Thank you very much. We now move on to the exchange of the seventh Memorandum of Understanding
on academic cooperation. May I kindly request Professor Indika Mahesh Karunatilaka, Vice Chancellor, University of Colombo, to join His Excellency for the exchange of the memorandum. Thank you very much to our dignitaries for doing the honours, and with that we have extended. Thank you very much to our dignitaries for doing the honours, and with that we have exchanged 7 memoranda of understandings. May I now invite His Excellency Anura Kumara Disanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to deliver his media statement. අතිගරු ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසි මැතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, නෝනවරුනි, මහත්වරුනි, මාලදීවන් ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසි මැතිතුමා, සජීදා මොහොමඩ් මැතිණිය සහ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු මාලදීවින් නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පිළිගැනීම ලැබීම ගැන මහත් සතුටක්. පාරාදීසයක් තරම් සුන්දර රටක් ලෙස නොපැකිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන් මාලදීවිනේ සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව 2025 ජූලි මාසයේදී අපට ලැබුණා. අපගේ ජාතීන් දෙක අතර විධිමත් රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීමේ 60 වෙනි සංවත්සරයේ සනිටුහන් කරමින් සිදු කළේ සංචාරයේදී මම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සංචාරක නිරතවන් ලෙස අතිගරු මාලදීවන් ජනාධිපතිතුමාට ආරාධනා කළා. ඒ ආරාධනය පිළිගැනීම පිළිබඳව එතුමන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවන් එකිනෙකා කෙරෙහි ගෞරවය ලබා දෙන ලස්සන රටවල් දෙකක්. ආගන්තුක සත්කාරයන් සහ සංවේදී හදවත් තිබෙන මිනිසුන් ජීවත් වෙන රටවල් දෙකක්. අපේ දෙරට අතර නිල රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ වූයේ 1965 ජූලි මාසයේ 26 වෙනි දින. මාලදීවන් නිදහස ලැබූ පළමු දිනයේ සිට බව ඇත්ත. නමුත් ඒ සබඳතා නිල කාලයට වඩා සියවස් ගණනාවක් පුරා ඈතට දිව යනවා. ඓතිහාසික වාර්තාවලට අනුව විජය කුමරු සමග පැමිණි කණ්ඩායමේ කොටසක් පදිංචි වූ ස්ථානය මාලදීවින බව මහවංශයේ සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව බැලුව විට අපේ සබඳතා මිත්‍රත්වය අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය සහ සමීප සංස්කෘතිය සහ භාෂාමය බැඳීම් දක්වා සියවස් ගණක් ඈතට මුල් බැසගෙන තිබෙනවා. ඒ සියල්ල අපගේ රටවල් දෙක අතර බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වී තිබෙනවා. වසර ගණනාවක් පුරා මෙම ඓතිහාසික සබඳතා අපගේ කලාපයේ සාමය, සමෘද්ධිය සහ තිරසර සංවර්ධනය සඳහා පොදු අභිලාෂයන් ජයග්‍රහණය කිරීමේ පදනම බවට පත් වී තිබෙනවා. වෙළඳාමේ විවිධාංගීකරණය ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවින අතර ද්විපාර්ශ්ව සබඳතාවල ශක්තිමත් අංගයක් බව සිහිපත් කළ යුතු තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සාක් රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තුන්වන විශාලතම අපනයන ගමනාන්තය මාලදීන බව ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. එය අප දෙරට පවත්වාගෙන යන අඛණ්ඩ පුද්ගල සබඳතා මෙන්ම සමීප මිත්‍රශීලී ද්විපාර්ශ්ව සබඳතා සඳහා සාක්ෂියක් වෙනවා. ඒ සමීපකම් අපගේ රටවල් දෙකට එක්ව සහ අවබෝධයෙන් පෙරට යාමට මහඟු අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. දේශගුණය, මානව ගුණය, ආර්ථිකය, සංස්කෘතික විචිත්‍රත්වය, ජීවන රටාව, ආගන්තුක සත්කාර යන ආදී මේ සියල්ල ගැන බැලුව විට අප රටවල් දෙක අතර බොහෝ සමානකම් සහ සමීපකම් තිබෙනවා. අප අතර අසමානකමකට ඇත්තේ මාලදීවින තැනිතලා සුන්දර බිමක් වීම සහ ශ්‍රී ලංකාව කඳුවැට සහිත සුන්දර බිමක් වීමෙන් පමණයි කියාමට හිතෙනවා. අප දෙරට අතර පවතින සමීපතම බැඳීමේ ඊටාම හෘදයාංගම අත්දැකීම් බොහොමයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලේ මුහුණ දුන් අතිශය අවසනාවන්ත ස්වභාවික ව්‍යසනීය වූ දිට්ඨා සුළුකුණාටුවෙන් පසු මාලදීවින් රජයේ සහ ජනතාව අපට ශක්තියක් වූ ආකාරය මේ මොහොතේ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. තමන්ගේ අසල්වැසියෙකු පීඩාවට හෝ ව්‍යසනයකට ලක් වූ විට ශනිකව මැදිහත් වීමේ ආදර්ශය මාලදීවින සහ එරට ජනතාව ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කළා. ඒ ලබා දුන් අතිමහත් සහයෝගීතාවය සහ ත්‍යාගශීලීත්වය වෙනුවෙන් මම ජනාධිපති මුයිසිටත් මාලදීවන් රජයටත් එරටේ ජනතාවටත්
මගේ කෘතඥතාවය පළ කළා. ව්‍යසනයේ මොහොතේ අප වෙත දුකකල් දෑත් හදවතේ ගැඹුරු ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ජනාධිපති මුසා මමත් දූත පිරිස සමග පැවැත් වූ දීපාරික සාකච්ඡාවලදී අපගේ බහුවිධ සබත්තාවල වත්මන් තත්ත්වය සමාලෝචනය කරා. විශේෂයෙන්ම ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසය සහ එහි බලපෑම අපගේ රටවල් දෙකටම පොදු තරජනයක් සහ ගැටලුවක් වී තිබෙන අතර ඒවට විසඳුම් සෙවීම සඳහා අපගේ රටවල් දෙක ජාත්‍යන්තර සංසදවලදී එක්ව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කළා. මුහුදු මට්ටමින් ඉහළ යාමට සහ ගෝලීය උණුසුමට එරෙහිව මාලදිවයිනේ විශාල සටනක් සිදු කරන අතර එම සටනේදී මාලදිවයිනේ විශ්වාසනීය සටන් සගයෙකු ලෙස අපි කටයුතු කරන බව සිහිපත් කරනවා. අපගේ දෙරටේ ජනතාවට අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා බොහෝ ශේෂ්ත්‍රවල සහයෝගීතාවය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සහ විවිධාංගීකරණ කිරීමට ඇති ක්‍රම පිළිබඳව අපි අදහස් වමාරු කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ක්‍රීඩා හා තරුණ සංවර්ධනය, ලේඛනාගාර, ආරක්ෂක අංශ යන ශේෂ්ත්‍රවල සහයෝගීතාවය පිළිබඳව අවපොත්තා ගිවිසුම් වලට අපි අත්සන් ලැබුවා. කලාපයේ වැදගත් ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මාලදිවයින පිළිගන්න අතර මාලදිවයින සමග මෙම හවුල්කාරීත්වය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට අප උනන්දු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණ සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය, දීවර හා කුසිසකසුම් සංචාරක සහ විවේක මෙන්ම දීපල වෙළඳාම් සහ නාගරික යටිතල පහසුකම් අංශවල අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා ගවේෂණය කර ලෙස මාලදිවයින ව්‍යාපාරවලට මම ආරාධනා කළා. හෙට එනම් මේ 5 වෙනි දින පැවැත්වීමට නියමිත ව්‍යාපාරික සංසන්දේ සාර්ථකත්වය සඳහා මම මගේ සුබ පැතුම් පිරිනමන අතර ඒ ඉදිරි දිනවලදී බොහෝ ඵලදායී හවුල්කාරීත්වය සඳහා මඟ පාදනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. සාගරය නිවහන කරගත් දූපත් ජාතීන් ලෙස අපගේ ජීවන රටාව සහ ප්‍රවර්ධනය සාගරය මතම බොහෝ සෙයින් රඳා පවතින බව සිහිපත් කළ යුතුයි. මෙම සන්දර්භය තුළ දීවර කර්මා ශේෂ්ත්‍රයේ අපගේ රටවල් දෙක අතර සහයෝගීතාවය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාලදිවයිනේ කාර්මික දීවර සමාගම යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලද දීවර නිෂ්පාදන කොළඹදී දියත් කිරීම උත්සවයට ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමා නායකත්වය දෙනවා. එම උත්සවය සාර්ථක වන ලෙසත් ඵලදායී හවුල්කාරීත්වය ගොඩනගා ගැනීමට හැකිවන ලෙසත් මම මගේ සුබ පැතුම් පිරිනමනවා. අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ සඳහා සැලකිය යුතු විභවයක් ඇති බෝට්ටු නිෂ්පාදන අංශයේ සහයෝගීතාවයේ අමතර හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව දක්වන උනන්දුව පිළිබඳව මම ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම මාලදිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තයේ සාර්ථකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිතකර බලපෑමක් ඇති කරන අතර සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින යන දෙකම දිත්ව ගමනාන්තයක් ලෙස තෝරා ගන්නවා. මාලදිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්ත ආයෝජන සිදු කර ඇති බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් තිබෙනවා. ඒ නිසා සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රතිලාභයන් අපේ රටවල් දෙකටම ලබාගත හැකි අවකාශයන් අවස්ථාවන් ගවේෂණය කිරීම වඩාත් ඵලදායීතාවයක් ගෙන දෙනවා. මාලදිවයින සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දැනටමත් විශිෂ්ට ගුවන් සබත්තාවයක් පවතින අතර ගුවන් සේවා මෙන්ම සමුද්‍රීය සබත්තාවේ සහයෝගීතාවය අපගේ ආර්ථිකය දෙකටම වැදගත් වන සංචාරක අංශයට සහයෝගය නැතයි අප විශ්වාස කරනවා. අද උදෑසන අපගේ සාකච්ඡා අතරතුර කලාපීය ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා අපගේ හවුල් කැපීම නැවත තහවුරු කරා. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයිනේ ඉන්දියන් සාගරයේ මන්සන්දිවල පිහිටා රාජ්‍යයන් දෙකක් අප දෙරටම බොහෝ විට පොදු බලපෑම් වලින් මුහුණ දෙන රටවල් වෙනවා. විවිධ ජාරම් වලට හා තරජ වලට අපගේ රටවල් සහ අපගේ මුහුදු සීමා පත් කර ගැනීමට ඉඩ නොදීමට සාහමික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු තිබෙනවා. මෙම විශේෂ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව මාලදිවයින මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා කොළඹින් ඉඩමක් වෙන් කර ඇති බවත් ඒට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මාලදිවයින විසින් මාලෙහි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා ඉඩමක් වෙන් කර ඇති බවත් මම නිවේදනය කිරීමට කැමැතියි. අදාළ ගිවිසුම් අවසන් කිරීමට රජයන් දෙකම කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම සංචාරය සිදු කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමාට ආර්යාව සහ සම්භාවනීය දූත කණ්ඩායමේ සමාජිකයන්ට නැවත වරක් මගේ අවංක කෘතඥතාවය පළ කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමා අප රටේ සංචාර කිරීම තුළින් අප දෙරට අතර ශක්තිමත් හවුල්කාරීත්වයක් පාදක වන හොඳ හිත විශ්වාසය සහ මිත්‍රත්වය පිළිඹිනවා. මෙම සංචාරයේ ඉදිරි වසරවලදී අපගේ සබත්තා තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. සෑම සාධනීය කටයුත්තක් උදෙසාම ඔබගේ දෙවන නිවහනේ දොරටු විවෘත ඇති බව මා සිහිපත් කරනවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellency. May I now invite His Excellency Dr. Mohamed Muizzu, President of the Republic of Maldives, to deliver the media statement.
Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Anura Kumara Dissanayake, distinguished members of both delegations, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is a great honor to be in Colombo, a city that reflects the deep history, resilience, and friendship that bind our two nations. I extend my sincere gratitude to President Dissanayake, the government and people of Sri Lanka for the warm hospitality extended to my delegation, my wife and myself. This visit marks not only a reaffirmation of our close neighborly ties, but also the beginning of a renewed and forward-looking partnership between the Maldives and Sri Lanka. President Dissanayake and I have concluded highly productive discussions covering a wide range of bilateral, regional and global issues. We agreed to elevate our partnership across key sectors, including trade and investment, health, defense and security, education, youth and sports development, fisheries, environment and social development. Today, we concluded several important agreements that will strengthen cooperation in areas such as higher education and training, archiving cooperation, health, defense, youth and sports development, and tourism. Our focus now is clear: delivery and implementation, ensuring that these agreements translate into tangible benefits for our people. Economic cooperation was a central pillar of our discussions today. I expressed appreciation for the significant contribution of Sri Lankans to the development of the Maldives, and equally the valued presence of the Maldivian community here in Sri Lanka. Looking ahead, we are committed to expanding trade and investment flows, creating a more enabling and investor-friendly environment, unlocking new business opportunities. Tomorrow, Maldives-Sri Lanka Business Forum will serve as a key platform to connect businesses, investors, and innovators from both countries. We are also exploring concrete initiatives, including the potential establishment of a Bank of Maldives presence here in Sri Lanka, introducing premium Maldives fisheries products to the Sri Lankan market. At the same time, I underscored the importance of addressing the trade imbalance, ensuring that our economic relationship becomes more balanced, equitable, and mutually beneficial. As education and youth empowerment remains at the heart of our national priorities, we agreed to strengthen collaboration in higher education and vocational training, skills development for future industries, and institutional partnerships and knowledge exchange. Our goal is clear: to equip our young people with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. As island nations, our future is inseparable from the Indian Ocean. We reaffirmed our shared commitment to sustainable fisheries management, protecting marine resources, strengthening maritime security cooperation. The Maldives deeply values Sri Lanka's continued support through joint exercises, training, and capacity building. Beyond policy and economics, our relationship is rooted in people, in culture, and in shared heritage. We agree to expand cooperation through cultural exchanges, academic collaboration, and social development initiatives. These connections will continue to serve as the foundation of our enduring friendship. We also held important discussions on global issues, particularly climate change, which remains an existential threat to both our nations. Therefore, we reaffirmed our commitment to stronger international advocacy, joint environmental initiatives, and collective action for climate resilience. Excellencies, today marks the beginning of a new and dynamic chapter in Maldives-Sri Lanka relations.
The Maldives remains steadfast in its commitment to deepening this partnership, advancing regional cooperation and promoting peace, stability, and shared prosperity. Together, we will continue to build a partnership that delivers real results for our people and contribute meaningfully to the Indian Ocean region. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, with that we conclude the MOU exchange ceremony and media statements. Once again, thank you very much to Excellencies and everyone who are present here at this very important event. Thank you so much. Have yourself a pleasant day ahead. And with that, it's time for us to wind up the official live telecast of this important state event on National Television, Sri Lanka Rupavahini Corporation. And it's back to our main control room. Adar mendemati befna hama me ganestini reso Jamhuria Dr. Muhammad Muiz Lanka Kurabu Mungandava Furman Datur Fluge Tereng Degom ge Demedu Ekidara Takon Kulumba de Kurmataka Badal Korone Pasunta Badal Kurmataka Beve Khasa Rasmiata Dihama Degom ge is wearing Gulige mi Devi Payang Degom ge Demedu Mia the Badal Korone Pasunta Kapalalar Magado Head Daira Kong Agulum Bade Kurmakule Muhim Pasuntake Mivani Degom Demedu Bade Kureifa Migetra Hama Lanka Garais Adehame Reso Jamhuria Dr. Muhammad Muiz Mivani Khas media statement at the Wafa and Makomaswara Hama Reso Jamhuria media statement Alialwala Negoto Reso Jamhuria media statement Balalar Amet Fana Amet Fange Wafta Lanka Sarkar Faratum Midat Flogeterenki Hun Marhabaya our Badahama Ashukura Adakura Wafa Bavea Dehama Colomboga me Datur Fluge Tereng Hama me Muhim Mashwarate Kuregen Diakan Rice Kevak Fluga Vani Fahaka Kurava Fahasa Kongama Raja Lanka Gulong Ituru Harfataka Gendio Matakavara Ufeduntere Binakurane Batumeke go to Enoto Degom Demedu me Bevono me bilateral talks no Terasmi Mashwarata Reso Jumhuria Sifakura Fafa Amivani Adihama Heme me Mashwara Kurunbe Dairataka Balala Hamadegom Demedu me Dede Guluntaka Harji Rongong me Guligan Kuravana Maseketaka Migetra Banalakwame Madanuga Degom Gamaslat Himeneki Dairatakong me Muhim Wak Frutakemani Hisakura Fadi Degom Gedemedo Magan Goteka Mashwara Kurono by Muhimo Dairata Kaves Reso Jumhuria Gavak Fluga Lervala Wafabe Magan Gotega Mashwara Kurono Dairata Kabala Ramovia Faria Iktisodi Daira Harji Daira Migetra Masverikama Adiham Tauli Mi Daira Sihi Daira Adiham me Defy Daira Tereng Enuto Degom Gedemedama Kulumba de Kurmagule Muhim Mashwarata Kuregen Diakan Rice Manifa Kurbafa. Ade Reso Jamhuria mi Devi Bayanuga mi Faha Kurawafa Wagotuga Hamade Kaumu mi Mashara Kuravun Daira Taka Balal mi Hamarajya Lankaya de Kaum Gerayituna Varapoda Fada Kurani Daira Takum Mashara Kurefa Wakama mi Vani Vidalefa Deng Adi mi Madama mi Unna mi Business Forum Vikendani de Kauma mi Varapoda Fada Take Vikendani Forum Gotuga mi Vani Faha Kurawafe Gotum mi Rajyang Adi Lanka Investoruna Vesuri Kina Futsate ke Maulumat Inke Dane Business Forum ka mi Forum Vikendani Kami Vani Faha Kurawafa de mi के इतुरुंग हमा राज्य लंका के मस्ताती मैंने दायरा तकादी दुनिया बाइना लगवामी गोतुमस मिफाह को लेवे कांका मामेदु का हमा मशवरा कुरवा फवाका में वनी फाह कुरा फेगो तुमी राज्य लंका देखा मकी वस्मी मौसमी बदलते हो के सबबुं हमा मी एक मी गोंजे उन तकुरमते उमुं अन्ना देखा मका वीर मौसमी दायरा नुआता मी क्लाइमेट चेंज के दायरा हमा वारा फुला दायरा के मशवरा कुरे फवाका मामी वनी फाह कुरवा फादिमी के इतुरुमस राज्य के मी मसरिकम के सिनातु के की उफेदुन तक हम लंकाया एक्सपोर्ट कुरमा कुले को तो हम मशवरा कुरे फवाका मी वनी फाह कुरवा फदें मी देकाउमु मी मशवरा कुरे वन पाए दायरा तक हम रिजवानस अलियल वाला वैफे को तो हम रईस के बयान का वर पुडस फाह कुरवा फे पवे विया फारिया इक्तिसाद के दायरा या सिखी दायरा या डिफेंस अदि तौलीमी दायरा या मसरिकमा
mi environment nuata mi musumi kankama gule dairain hama warapoda west Sri Lanka ge raisa ekiga mashara kore fawakama raisul jumhuriya mi devi bayanuga mi wani vidale fadi mi daira takaki mi dekom ge raitunna warapoda faida take kurane daira takam mi wani fahaga kurawa fadi rajya lanka demeduga mi oy zamanvi gulumge macha west raisul jumhuriya ge bayanuga alialwala fe baviyadi mi gulun kuriyan we tanugaves mi gota demigen daane adi e gulun mi ituran harudana kurmataka hama masakete ke kurawamu gendawa kama hama raisul jumhuriya me wani fahaga kurapafa emen fan ga bayana kurgota ka balalar hum jumla gote ga khas ko degam ga demet mi mashwara kuran muhim daira ta ka hama war bada aliyalwala wafwa kam faha ko leoto emme muhim focus no ta me khas ahmed ka meddin e daira gotu ga hama vyafariya iktisadi gotung degam ga demet mi ay gulun ituru harfata ka gendemata ka खास अहमियत को देवैगें इदारा वर प्रोडक्ट इसकन देविकें हम मशवरात कुरुणकं एवं हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आगुलुं होरे मुहिम मशवरात के देगाम गते में दो कुरुणकं राइस मनी फाहा कुरवाफ में के तेरेगा हम बाइकंकं वैसे मनी फंड फाहा कुरवेगों बैंक ऑफ मॉलडीव्स के गोपे लंका का में हुलुमा में होरी फुर्सत तक आगुलेगों हम मशवरात के कुरुणकं आदि हम में के तुरा मस्वेरकम के दायरा हम गुलम बधे कुर्म में कुरे मसेकत हो गए तेरे प्रीमियम मॉलडीव्स फिशरीज प्रोडक्ट नोता दिवे ही ओफेदुन ता नोता दिवे मस्वेरकम के ओफेदुन तक हम लंका के बाजार का विकुम में हो फुर्सत तक आगुले को तो मुहिम मशवरा के कुरे के दिया का राइस बनी फाह कुरबा फमी के तरह हम इंसानी वसीला में तरक्की कुर्म टका कुरे मसेकत का बलाला हम मती तालीमा वोकेशनल एजुकेशन के दायरा जुआनो बिना कुर्म टका होरी फुर्सत तक गुले को तुम हम खास अहमियत को दी गई मशवरा तक के कुरोन कर राइस बनी फाह कुरवाफ आदि हम अहम देगाव मुग देमे दो में एक तारीखी गुलमा आदि मिकम के तेरे खास को में इतर हरफत का मिकुलों गेंदियो मटका हम दिवे सरकार के फरातों फुरी हम एपारलों हम लिबिगें दाने का राइस के में क्लोजिंग स्टेटमेंट का हम निमालो वमो फाह कुरवाफ बे आदि राज्य अलंका में गुलमा के हमें कने खाजी गोतों हमें कने गुलनों का मी हम दे गोतों सकाफी गोतों आद खाद्या के गोतों में समवारा बड़ा गुलामी फवा देगाम के गोतुगा लंका या राज्य के गुलों एमन फंड सिर्फ कुरवाफ अमी वानी में के तरह हम शिफस कुरेंगे इशारा को दे हम बैन लकवामी मैदानों का हम देगाम का मसला तो हिमने कांकम का गुलिगे वकालत कुरमा खास इसका में देवा के हम से कहते के कुरोमा देगाम के देमत मशवरा तक के कुरोन कांग राइस वनी फाह कुरवाफ में के तेरेगा हम गुलिगे तिमावट्टा में गुले को तो में हिंगे के हरकत होगा हम देगाम बैवेर जॉइंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स तंग हम देगाम गुलिगे कुरे के दुमटका मशवरा कुरोन कांग राइस वनी फाह का कुरवाफ में के तरह हम में मौसमी बदल तक में अहुलवेर को हेलन तर कुरोमटका बैन लगवा में एक प्लेटफॉर्म तो गए तो हम देखा हम गुलिगें वकालत कुरमा हम मुहिम मसकत के कुरवा नेकंग हम आदि कमा गुले मुहिम मशवरा के मी दातर फ्लू के तरह देखा हम गदे में तो खास को में बदल करो ने पसंद तक आदि हम में मती फंती के मशवरा बदल तो के तेरे कुरे के दिया कंग एमन फंड मनी फाह कुरवाफ रैस जमहूरिया के तरह हम लंका के राइसिस में वनी हम मीडिया स्टेटमेंट दवाफ फंड के स्टेटमेंट बलाला रसम जुमला गोते का में मशवरा कुरोन मुहिम दायरा तक आदि हम राज्य लंका गए गुलुं वरबड़ फाह का कुरवाफ बवे आदि एमन फंड के दावत का रैस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज लंका वडागन ए हम अमे वर उफला को एमन फंड मसनी फाह का कुरवाफ आदि हम मी लंकाया राज्य के मी तारीख गोतुना सकाफत आदा के गोतुं मी गुलफ गुलमा आदि खारजी गुलुं हम इतर हरफ तक गेंदे मटका सम बेबुन वर कामयाब बर मुहिम दातुफले के गोतुगा हम लंका राइस सिफ कुरवाफ में अदे तिंग अमी देगाम के राइसुं के वाहफुल के सलमन हम फाह का कुरेवी के दिया में मी मुहिम एकमा की मी देगाम के गुलुं मी गुलुम के मुहिम कंग अदे मी गुलुं कुरियन तणुगा वसमा मी गोतुगा कुरिया दाने कंग अदे मी बदलुन तक एकी कमी कुरेवन मशवरा तक एकी का गुलुं मी इतुरा हरदना कुरमटक हम वर मुहिम फियवल तक केळ के दिया कमी वनी फाह का कुरवाफदें वर मुहिम गिना दायरा तकुम मी वनी मशवरा कुरे फेगुतुन तफातु हैद दायरा मुहिम हैद दायरा को हम गुलुम बधे कुरमा मी वनी एब्बसुन तोगा सेको फदें मी एतुरु हम राज्य की मी फतुरेकम बारो साइफवा कम कवारुगा मी हारु मी श्रीलंका की वे स्वर बोड फतुरेकम फुलाव मुं अन्न कम कवुमा की हम फतुरेकम के दायरा में सम मुहिम मी मशवरा तके मी वनी कुरे फदी मी दायरा इन देकम के गुलुम इतुर बधे कुरमा हम एमओ एक
සොයිකරවිගෙන් දිය මන්සරමන ෆෙනිගෙන් දිය ඉදේ මේ පද්දලුවන්තක එකීග මේ ෆෝකස් කරන් වි දායරාත හමවර බොඩවෙස් මේ සාෆ්වෙගෙන් හිඟජක මහම රයිසුල් ජුම්හුරියාගේ බයානුකස් මෙවනි ෆාහක කුරවා අදී මේකේ ඉතුරුම් මි එබ්බසුන්තක එකීග මේ මෂවරා කුරවුණු දායරාතක එකීග හම දෙකම්ගේ රයිතුන්න වෙස් වර මුහිම්මු මේ මෂවරාතක වෙගෙන් හම මේ දෙකම්ගේ රයිතුන්න මේකේ සබුන්ගෙන ෆෑදාතක කුරාණකම හම මිවනි ෆාහක කුරවා नहीं देगाम के देमे तो मुहिम मशवरा थे के कुरे के गुस फवायर और को मिसरा का हम में मशवरा करून दायरा तो को वक्त देमे में फा को ले दे हम लंका के रैसा राज्य के रैसा जमहूरिया में देवे बयान को फा को लन मुहिम कांकान में हिस्सा को ले गए तुरंग हम गुलुम बदह को मुको तो है फहम नामा एन तो बदल करे के अंदर को मिसरा का हम ए फहम नामा तक तफसील वस बलाला ने को तो में फरतमा में बदल करे के में दिए फतरुर को के दायरा गुलुम बदह को के बस में एन तो देगाम के देमे तो मीगे तुरा में अरशीफ कुरमुगे दायरानोता आर्काइविंग कॉर्पोरेशन आगुलुंगुरे हम मुहिमो एबस में का में देगाम के देमत बदल करे के दिएरो तीमवन एबस में के गोतुगा कुलिवरा जुवान अंतरकी कुरनोता कुलिवर के दायरा इतरंग हदना कुरमटका में और फुर्सत तका कुले गोत हम देगाम के में देमत कुलुम बदे कुरमटका मुहिमो एबस में मिवनी बदल करे फ्रेंड अदे मीगे एतुरुं हमा तौलीमा अदि मी हायर एजुकेशन आ वोकेशनल एजुकेशन के दायराइन हमा गोलुम बदे कुरम के बसमे कमी वनी से कुरवा फादि मीगे एतुरुं डिफेंस कॉर्पोरेशन ना डिफेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च कॉर्पोरेशन के दायराइन गोलुम बदे कुरमा एबसे फवार एकेडमिक कॉर्पोरेशन के दायराइन में समा गोलुम बदे कुरमा दे कौ मम्मी वनी एबसुंग से फदे मी एबसुंद का बालाला रमन हम वरा मुहिम दायरा तक मिहिरी हैंग एबसुमे कमी वनी कुरवाफा मी एब्बसंतक बलालायरुगा मी वर बोड वेस्तौली मी दायराया अदे मी डिफेंस के दायराएं हमा वर मुहिम एब्बसंतके अदे मी हुम बिना कुरुमा मी फद दायरा तके कों हमा मुहिम एब्बसंतके के गोतुगल में मी फाहक वेगेन दनी दें ने रईस जमहूरिया के में स्टेटमेंट बलालारो समय में फानस फाह कुरवाफ बवे में बदल कुरवने बस उन तक हम इशारा कुरवा में फान फाह कुरवाफ वे हम एम बोडो आमाज के में हमें कनी में बदल कुरवे बस मकान हेदमगे बदल हम तंफीस कुरवे नतीजा नेरवे कंकमंग हेदमकी हम वर बोडो आमाज कंग दे आमाज हम देगोम गुलिगे मसके कुरवाने कंग एकमा गुले मुहिम मशवरात के हम देगोम के देमे कुरवे के दिया कंग रईस जमहूरिया मिवनी फाहगा कुरवाफ मेरमना मैगन कोते कहन तो मेदो में कुरिया के दिया खास को रस्मी मशवरात का दे देगोम के देमे तो बदल कुरवन मुहिम एपसुन तक गुले तो हम फाह कुले मुहिम कंकम के आलमति बेफना हमें रस्मियात हम के कुडेर कोले कुरि एंगनस्ती फवाना दिमी के तुरंग हम मेदो हेदुनो मिवनी रईस जमहूरिया के मिदा तुरफुल के तेरेंग रस्मी को अहन तो मन फान मरहबा देने मुके कांकां कुरिया के गुस्वा देगाम के देमे तो मी सोयकुरुने बसुन तक के का हम मी अनकासमा देगाम के गुलुम इतुर हरफत का अमी गेंदेव मटका हम एले वाला मुहिम फियोले के गुतुगा रईस जमहूरिया के स्टेटमेंट का सादे हम लंका के रईस में देव स्टेटमेंट का स्पाह का कुरवाफ बवे अलमति बेफना हम मी गेनस्टिंग कवरेज में हिसाब बहुत निमाला नम कुरे स्पाह को देंगे हम रईस जमहूरिया के मिदा तुरफुल कुरिया तावर को अलमे हम एक ही गाड़ी तो बेफना हम में मालूमात गणस्ता मुंदाना इतिहास कॉल में के खबर घटता हो गए तो और में टीम हम बेफना हम मिता तुफुल के में फहोगा दा हम मालूमात गणस्ता मुंदाना और में स्टूडियो में गणस्ते मालूमात हो गए तो हम मिता तुफुल का में और में के टीम के मेंबर को से बाहर एन तो अफ्रीका हम अफ्रीका में दुरको बस और में मसे के कोर मुंदाना हम कुरें हुरे बागुता हो गए इतिहास कॉल में के खबर घटता हो गस आति बेफना हमें रईस जमहूरिया लंका में कुरबा फुरमान दतर फुलाकुले में फहोगे मालूमात हिस्सा कुरे अदे मैं सबंग अलमें मी वगुता मी लाइव कवरेज निमाला फवाकिलाना अस्सलाम वालेकुम कैंसर हॉस्पिटल ఏది బదలువి మెంటల్ హాస్పిటల్ అక మిహారు అడుయివేణి మెంటల్ హాస్పిటల్ అనక మాదే సరహద్దం అన్నవాహక గమ్ముగా గాయము కొరం మీ అతొళ లిబే హాస్పిటల్ మిగొత అಳುగండే గబోదెన్ నుకురం తరుతీబువెగెన్ అన్న గొతుం అಳುగండుమెన్ అతొళకి అబదువెస్ వర ఫహతుగ హురిహా సర్కారు తగకు మీ ఉండని ఎంవెజా మాదే సరహద్దుగ හොස්පිටලෙන් අලාප දෙන් ඒති ගබත් දානකමකන් ඇයි ගබූල් කුරවේ කමෙන්නු
මෙයාරු අතොලුගේ යුනිටි හිපහෙට්ටුමට්ටක Mr. Member, ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಟುಮತ್ತಕ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ತ ಒತುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆ ಏಕಿ ರಡ್ರಶುಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಫಹಟ್ಟ ತನಕ ಯುನಿಟಿ ಗೊತ್ತುಗಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮ ವಾತಿವೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಎತಂ ನೆತುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ರಡ್ರಶುಗೆ ಮುಳಿ ಜುಮ್ಲಕೊಂ ಹಿಮೆನೆ ಹಿಯಾಲ್ತ ಗೆನೆಸ್ಸ එය වකාදාත් කොරුමුගේ හක්ගු උනිවගෙන් දා කමන් අලුගනු ගබූල් කරන්නේ. එමීම ගානුන් අසාසීගේ දෙවන බාබුගේ සතාරවන මාද්දායි හායා ශවියනින් තෆාතු කුරුමු නත්තාදාෆ හුරිහා කුදි රත්තකා බොඩති රත්තහුගේ හක්ගුතන් හිමායක් කුරුමුගේ බාරු ඔම්මෙ සරුකාරගේ මච්ච එයි ඔන්න ලාසිම් කොෆොයි කමෙන් එකමකු